tugite riu turenda gucokia guoko customers witu a Kenya ni tumoe wega ni tuwi tha ici ni mahinyirikite hanini na ni turenda gucokia guoko na campaign nene turauga ndugakorwo na wasiwasi Naivas ni gukunyitirira kihinda giki kia corona na tutoi na ki na tuthiete kwa suppliers aitu na offers tugathie na tukoona media na communication itu na tukorwo tukiheana vouchers magana 350 cia ngiri o muthenya duka ciothe na turuga kuna budget ta milioni 150 niguo tuhote ku make sure customers ni magia Christmas ifatie.